बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब सरकारि मडेल फरायसालिमायाव बिबुंगोरा थिसननायखौ लानानै रायजो नाङैनो सोमजिदों फिनजाथाय आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरनि थिसनथायखौ लानानै रायजो नाङैनो बिजाथिफोरनि गेजेराव फिनजाथाय सोमजिदों बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया खुगा बेखेवदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट जथुम्मानि उनाव जानाय मोनसे खौरां मेलाव बे आयदानि सायाव फिनजाथाय होदों मडेल फरायसालिमायाव आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय आयदानि सायाव मदद होनानै गिबि मन्थ्रिया बुङोदि आं बेखौ हेफाजाब होदों बेनिखायनो आंखौ नारसिननांगौनि जेबो गोनां नङा आं बेखौ 100% हेफाजाब खालामो सासे रोंगौथि गोनां सुबुं गैयाब्ला गंसे फसंथाना सोलिया गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुङोदि बे खान्थिया 100% गोहोम गोग्लैगोन মই এটোত বহুত সমৰ্থন কৰো গতিকে মোক প্ৰেছাৰ দি লাভ নাই আৰু মই এটোত 100% সমৰ্থন কৰো যে এখন অনুষ্ঠান অভিজ্ঞ ব্যক্তি নহলে নচলে একদম 100ৰ 101% বহাল থাকিব অকল 100% নহয় 101 কাৰণ কোনোবাই যদি অভিজ্ঞতাক অমান্য কৰে এই পৃথিৱীখন নচলে অভিজ্ঞ লাগিবই গতিকে ইয়াতে মোৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ আনিও লাভ নাই আৰু মই জানো যে অভিজ্ঞ নহলে কোনো এখন অনুষ্ঠানেই চলিব নোৱাৰে ঘৰখনৰ দেউতা নাথাকিলে ঘৰখন চলিব নোৱাৰে ৰিভিউ নাই আজি আমি নাওবৈছা সমষ্টি ৰিভিউ কৰিছো তাৰ পিছত ৰাতিপুৱা আমি সোণাৰী সমষ্টিৰ কামকাজ চালো আজি গধূলি টিংখং সমষ্টি আলোচনা কৰিম আৰু পৰখি দিনাখন মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি আমি আলোচনা কৰিম হ'ব